Tema današnje emisije je organska proizvodnja, za koju mnogi tvrde da je možda i najunosniji način bavljenja poljoprivredom. O tome razgovaramo sa stručnjacima, ali i sa jednim od pionira u ovoj oblasti, Ljubinkom Vasiljevićem iz Gornje Rečice kod Jastrebca. U današnjem izdanju također pogledajte i kako je ove godine organizovana proizvodnja pšenice na oglednim parcelama PSS-a Niš i kako život na selu i rad u poljoprivredi doživljavaju neki od mladih poljoprivrednika sa kojima smo razgovarali. Tokom vikenda prolazno na oblačenje, od nedelje suvo i toplo. Sezona odbrane od grada počela je 15. aprila, a prema proceni nadležnih za efikasnu odbranu oko 5 miliona hektara poljoprivrednog zemljišta potrebno je čak 25.000 raketa. U Centru za odbranu od grada Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da je u ovom trenutku snabdevenost raketama kao i prethodnih godina. Najveći broj od oko 1400 protivgradnih stanica raspolaže sa uglavnom trećinom od optimalnog broja, odnosno 7.000 raketa, što je prosečno 5 po lansirnom mestu. Inače, sistem odbrane od grada zasnovan je na funkcionisanju 13 radarskih centara i operativno-metodološkog centra u Beogradu. Ova mreža brani čitavu teritoriju Republike Srbije osim Kosova i Metohije uz aktivirana 1403 lansirna mesta u svim opštinama branjenog područja. Povodom predstojeće žetve pšenice, poljoprivredni inspektori Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine započeli su registraciju prelaznih zaliha merkantilne pšenice uskladištene kod skladištara. Poljoprivredni inspektori će od početka kampanje prijema pšenice novog roda na terenu obilaziti skladištare i registrovati količinu tržišnih viškova koji su uskladišteni. Istovremeno biće izvršene kontrole pojedinih skladištara i mlinova u saradnji sa tržišnom inspekcijom, a u cilju provere postupanja subjekata u skladu sa propisima, kaže se u saopštenju Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Na danu polja, posvećenom pšenici, stručnjaci poljoprivredno-stručne i savjetodavne službe u Nišu imali su razloga da se pohvale izgledom, stanjem i onim što obećavaju sorte pšenice, ječma i tritikala u 33 ogleda postavljenim na parceli uzornog poljoprivrednika Zorana Mitrovića iz niškog sela Bubanj. Oni su ovde uz primjenu svih agrotehničkih mera neophodnih za ratarsku proizvodnju pokazali i ukazali ratarima na neophodnost primjene naučnih dostignuća i izbora pravih sorata za ostvarivanje visokih prinosa, sa semenom proizvedenog u najboljim srpskim selekcijskim kućama. Ja sam zadovoljan i prezadovoljan. U saradnji sa PS službu, preko 10 godina ovo ogledna parcela, ali ova ogledna parcela mi je baš najbolja. Zašto? Pa zato što smo sve odradili kako treba. Nije nam ništa ometalo, znači prihrana je bila redovna, stajnjak je redovan, onda prskanje je redovno, sve urađeno kako treba. Ovakvi ogledi su od velikog i višestrukog značaja u ratarskoj proizvodnji, gde stručnjaci dolaze do odgovora na pitanje koju sortu sejati, na kom području, na kakvom zemljištu, u kakvim vremenskim uslovima i za koje namene. Možemo biti sasvim zadovoljni sa ovako slikom koju sada vidimo, izuzetno ujednačenost useva je izuzetno dobra. Imamo različite sorte u istim agroekološkim i agrotehničkim uslovima proizvodnje i to bi trebalo da pokaže neki rezultat u smislu koje vrste i koje sorte treba sejati na ovom području. Kom rezultatu se nadate? Situacija se na terenu menja od pre mesec dana znatno i najlaskovih kišnih perioda znatno promenila. Imali smo preovladavale setva sredinom novembra i nicanje je prolongirano kod nekih useva čak i za februar, mart mesec, pa su ove kiše zaista popravile situaciju. Nismo očekivali da ipak imamo na neki način situaciju da možemo očekivati prosečne predinose na nivou višegodišnjih proseka. Biće i ovakvih useva iz optimalnih rokova setve i mi očekujemo ovde sigurno najmanje 7 tona po hektaru. Izuzetno dobra agrotehnika, đubranje u startu fosforom, kalijumom, potrebnim količinama azota u prihrani i to u 2 navrata, opet kažem, pravovremena setva i sve to može da da izuzetno dobre rezultate.
Već 6 godina kako pratim istraživanja u smislu reonizacije i proizvodnje, odnosno postavljanja makroogleda na nišavskom terenu i možemo reći, i to je već 3. godina, čini mi se baš na ovoj parceli, možemo reći da je ovo sada najbolji ogled i mogu se pritom zahvaliti proizvođaču Mitrovi Zoranu koji je zaista uložio dobar trud i pažnju sprovođenju svih zahteva koje smo mi nametnuli njemu. Ovaj ogled može biti ove godine drugačiji po tome što smo imali izuzetno zdravu godinu i ne samo ovde nego na čitavom terenu nije bilo bolesti do pre nekih 7-8 dana kada se javila septorija i kad se javio fuzarium klasa, ne samo na ovom ogledu nego i na čitavom nišavskom terenu. Tako da je to neka pojava koja je bila i ovih godina, nažalost kiše u periodu klasanja, evo dovele su i do brzog gubitka lista. Ovde se mogu konkretno vidjeti različita otpornost sorti prema ovim bolestima, tako da je i to jedan smisao postavljanja ogleda, da se vidi zdravstveno stanje i produktivne, fiziološke, morfološke osobine, sve ono što bi na kraju dalo dobar rezultat za bilo koju od ovih sorti. Pripreme za ovogodišnju žetvu ustanih žita su u punom jeku. Na produktnoj berzi u Novom Sadu cena kukuruza je u padu već drugu nedelju za redom, što je rezultiralo najvećim obimom trgovanja. Najniža dostignuta cena je iznosila 15,90 dinara po kilogramu, što predstavlja cenovni pad od 0,88% u odnosu na proteklu sedmicu. Pšenicom je trgovano po višim cenama u odnosu na prošlu nedelju i to po prosečnoj ceni od 17,20 dinara po kilogramu, što predstavlja cenovni rast od 0,8%. Trgovanje zrnom soje bilo je na približnim cenama kao i prošle nedelje sa blagom korekcijom cene na dole. Ovom uljaricom se trgovalo i na zeleno sa cenom od 39 dinara po kilogramu bez PDV-a sa rokom isporuke do 15. oktobra. Prosečna cena prošlogodišnjeg iznosila je 49,15 dinara, što predstavlja cenovni pad od 0,74%. Berba višnje u Prokuplju na površini od oko 2000 hektara trebalo bi da počne iduće nedelje. Proizvođači kojima je nepovoljno vreme već umanjilo rod za 30 do 50%, kampanju očekuju u neizvesnosti zbog nedoumica oko otkupne cene. Većina proizvođača smatra da bi otkup trebalo da se obavlja po ceni od minimum 60 do 70 dinara za kilogram. To bi bila duplo veća cena od prošlogodišnje, a takvu kalkulaciju obrazlažu činjenicom da će rod biti duplo manji, a samim tim i veća tržišna tražnja. Berba višnje će ovih dana početi i u okolini Merošine, gde proizvođači imaju više optimizma i veruju da bi ovogodišnja cena mogla da dostigne i do 80 dinara za kilogram višnje prvog kvaliteta. Organska proizvodnja je ušla u mnoge njive, voćnjake i povrtnjake. Ima je i u stočarstvu, ali kada je reč o njenoj masovnosti, Srbija tu još nije postigla željeni cilj. Ova proizvodnja je skupa, proizvodi imaju veću cenu, do tržišta se ne dolazi lako. Jedan čovjek je rešio gotovo sve probleme, pa mu organska proizvodnja nije teška, a isplativa je. Ljubinko Vasiljević iz topličkog sela Gornja Rečica, podno Malog Jastrebca, organskom poljoprivrednom proizvodnjom bavi se od 2011. godine, na površini od 5,5 hektara. Ono što nam je skrenulo pažnju je da za ovu proizvodnju ima 8 sertifikata. Na ovih 5,5 hektara imam zastupljenu organsku krušku, organsku šljivu, organsku dunju, imam organsku jabuku, onda imam povrće, sam uključio isto organski krompir, crni organski luka, crveni organski luka, imam tikvice, kokaido, beli luka i sve što treba ovom tržištu Srbije. Da. I sve to na? Sve na domaće tržište. Na 5,5 hektara. Pa šta znači ta organska proizvodnja? Vi nam stalno govorite o organskoj proizvodnji. Kako da vam verujemo? Pa evo ovako, organska proizvodnja je zastupljena i to je mukotrpan posao i treba doći do te organske proizvodnje. Znači ja isključivo štitim biljnim preparatima. Znači
Biljke se štite isključivo koprivom i biljnim preparatima. Znači, da bi mi vi verovali... A ne fungicidima, ne, nikako, insekticidima? Nikako. Znači, isključivo đubrenje stajnjakom, ovčji stajnjak koji je pokriven sa papirima, gde ovce... Šta to znači sa papirima? Pa znači, ja detelinu dajem mom burazeru da hrani ovce, a ovce se hrane organskom detelinom koju ja proizvedem na organskim parcelama. Organska detelina i organska trava na malom jastrepcu. Malom jastrepcu, da. I da bi mi verovali da je to organski proizvod, znači pokriveni je sa 8 sertifikata, koji je sertifikaciona kuća koja nadgleda i kontroliše svakog momenta, ja ne znam kad će da niđu. Kao vi što ste iznenada došli, ovako ste me prepali, isto i oni dođu i mora da bude pokriveno sertifikatom. Ljubinko je plasman svojih proizvoda rešio na najbolji način. Ljudi prepoznaju moje proizvode sa juga Srbije, velika razlika i kvalitet i posebno aroma jabuke, kruške i sve, nego sa drugih predela, mislim gore sa Vojvodini. Znači prepoznaje se moj proizvod. A ko to prepoznaje? Prepoznaju kupci koje plasiram. Koji odakle su? Kupce snabdevam gore Maxi i Beograd, domaće, uglavnom domaće tržište. Znači Beograd, da. Srbiju, centralnu. Celu Srbiju snabdevam sa mojim organskim proizvodom. Sad pravim sertifikat evropski, hoću višak proizvoda da to izvezem, pošto mi traže mnogo. Vidimo ovde, lepo je sve urađeno. Tu je uz voće i krompir. Organski krompir. Organski krompir, sve je organske, dobro. Navodnjavanje? Navodnjavanje kap po kap, izvorska voda. Prirodna. Dobro, kažu najbolja voda... Najbolja je voda druga u Evropi. Po kvalitetu. Ko je to procenio? Ispitivali su, institut je ispitivao vodu i ona je druga u Evropi po kvalitetu. A vazduh prvi u svetu? I prvi u svetu vazduh. Jastrbački? Jastrbački, da. Svako treba da dođe, ko želi zdravu hranu, zdrav život, da dođe, da prošeta i pravit ćemo evo sad etno selo i će da ih hranimo sa zdravom hranom i da prošetaju kroz Borovu šumu, da osete ovo etno selo baš pravi ukus i voća i klime i vode. Najveći cilj Ljubinka Vasiljevića je izvoz njegovih organskih proizvoda u Evropsku uniju. Šta je zapravo organska proizvodnja? Kako je organizovati u više poljoprivrednih segmenata? Kako stimulisati ljude, posebno mlade, da se njom bave? Mi smo o tome razgovarali sa profesorom na Visokoj poljoprivrednoj školi u Prokuplju, Ivicom Stančićem, kome je upravo ova oblast specijalnost. Još uvek smo na početcima organske proizvodnje. Normalno, Republika Srbije se potrudila da zakonima o organskoj proizvodnji iz 2006. a posebno ovim poslednjim iz 2010. godine koji je stupio na snagu 2011. godine, definiše oblast organske poljoprivrede. Kažem, još uvek smo na nekim malim površinama, mada realno postoje mogućnosti za negde oko 500 miliona hektara u ovom trenutku. Tako da, to je ozbiljna mogućnost koju mi još uvek nismo dovoljno iskoristili, pogotovo kad se radi o malim poljoprivrednim gazdinstvima, odnosno o prostorima na kojima je poljoprivreda na relativno niskom nivou. Koji deo poljoprivredne proizvodnje bi mogao posebno da bude zastupljen u ovoj organskoj proizvodnji? Kad govorimo o organskoj poljoprivredi, prvenstveno mislimo na biljnu proizvodnju koja podrazumeva ratarsku proizvodnju, povrtarsku proizvodnju i voćarsko-vinogradarsku proizvodnju i govorimo o stočarskoj proizvodnji. Danas postoji popriličan broj gazdinstava koje su se registrovala, koje su obavile sve predradnje da bi mogle da se bave organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Tako da u načelu se govori o manjim površinama, znači o takozvanim hortikulturalnim proizvodnjama, znači proizvodnjama na manjim površinama. Prvenstveno je povrtarstvo najatraktivnije sada, mada i u delu voćarstva i vinogradarstva postoje već ozbiljni pomaci. Da bi se jedno gazdinstvo ili jedan poljoprivredni proizvođač ili kako god ga nazvali bavio organskom poljoprivrednom proizvodnjom, mora da bude sertifikovan. Da bi to uradio, prvenstveno mora da prođe neki period edukacije. Znači mora da se usvoje ta osnovna znanja i osnovne tehnologije vezane za organsku proizvodnju prvenstveno, a zatim i da se obavi proces sertifikacije. Danas u Srbiji postoji negde oko 15
agencija koja se bave sertifikovanjem organske proizvodnje i to u delu biljne proizvodnje podrazumeva jedan period konverzije koji traje od 3 godine, a nadalje se znači već može da registruje proizvodnja na određenoj površini, zavisno od toga kojom se proizvodnjom gazdinstvo bavi, da li u pitanju povrtarska, ratarska ili voćarsko-vinogradarska proizvodnja. Slična je situacija i u stočarstvu, jer kod stoke je nešto drugačija situacija, ali je i tu bitan, znači, koja se hrana koristi u ishrani stoke, pogotovo u tom zimskom periodu kad je potrebno, znači, dodatak određene dodatne hrane koje nema na tom prostoru na kome je zastupljena takva proizvodnja. U pogledu organske proizvodnje, gde se nalazi jugoistok Srbije ili jug Srbije? Jugoistok Srbije, odnosno jug Srbije se nalazi na početku, nažalost. Znači, prostor koji u Republici Srbiji ima najbolje uslove za organsku proizvodnju je najmanje ušao u tu proizvodnju. Najveće površine se još uvijek nalaze u Vojvodini i to prvenstveno u ratarskom delu, mada u poslednje vreme, znači u stočarskom delu i dosta farmi postoji na jugoistoku Srbije, dosta gazdinstava već se registrovalo ili u postupku sertifikacije kako bi se opredelili za jednu ovakvu proizvodnju. Organska proizvodnja se smatra velikim pokretom koji nastoji da unapredi poljoprivredu, lišavajući je svih sastojaka koji su štetni po čoveka i njegovu okolinu. I poljoprivrednici i stručnjaci nastoje da do kraja prouče prirodne procese u proizvodnji hrane, da bi je učinili potpuno zdravom. Organska proizvodnja je sve popularnija, ali da bi se do nje došlo, proizvođači moraju rešiti mnoge probleme, doći do pravih rešenja i organizovati prodaju organske hrane. Ohrabruje podatak da najveće količine organski uzgajane proizvode izvozimo na strana tržišta. U nastavku emisije pogledajte kako život na selu i rad u poljoprivredi doživljavaju neki od mladih poljoprivrednika sa kojima smo razgovarali. Mnogo je mladih ljudi koji žele da ostanu na selu, da tu rade, zasnuju porodicu ili je već imaju. Osim roditelja, dede i babe, koliko im i mi u tome istinski pomažemo. To će biti tema nekoliko narednih emisija. Pitanje o tome šta mladi žele, a koliko im država i mi svi pomažemo da imaju sve uslove za život na selu, je puno. Ono što je ključ svega je bavljanje poljoprivredom, kako, koliko i imali dovoljno za život kada se sve sabere. U stvaranju uslova za veću poljoprivrednu proizvodnju država pomaže raznim podsticajima, ali da li je ono što čini dovoljno, koliki su zahtevi postavljeni pred mlade ljude, na primjer u podizanju objekta za čuvanje životinja. To je, smatramo, osnovni uslov. Ulaganja su velika, ali hoće li mladi ispuniti zahteve koji se postavljaju za vraćanje dela sredstava? Ta i slična pitanja muče i Mariju Mijailović-Milošević iz Aleksinačkog sela Mozgovo. Čuli smo njeno mišljenje koje se podudara i sa mišljenjem njenog supruga Aleksandra, koji je tog dana bio u gradu da se raspita o ceni građevinskog materijala za novu štalu. Pa eto, mi smo, na primjer, rešili da se bavimo poljoprivredom i hteli smo zaista, to nam je želja, jer smo slušali na televiziji, stvarno lepo zvuči, stvarno je divno, mladi na selu, da selo zaživi, da, ne znam, da bude bolje, ali realno kako smo mi vidjeli, kako to izgleda, nije baš tako. Nije tako savršeno, nije tako lepo. Šta ste vi planirali? I šta planirate zapravo? Pa planirali smo da napravimo neku farmu goveda, recimo, nekih 20 grla za početak, Bože zdravlje i više, ali to je neki start, i jedno 50 grla ovaca, neko stado, neku farmu van sela, i planirali smo, našli smo parcelu, uzeli, sredili, i kada smo trebali da napravimo objekat, da investiramo, da konkurišemo, mi smo sasvim nešto drugo čuli. Trebali smo prvo mnogo da uložimo svoj novac, da bi mogli da obezbedimo objekat, i kad sve to završimo, sredimo, onda da li će biti ili neće biti, da li će nam oni to odobriti ili neće. I obzirom na situaciju kakva je sada, mi sa toliko novca ne možemo da startujemo, ili to je mnogo, a čuli smo priče i od nekih stručnjaka i savjetodavne službe da se daje novac, neka povraćena sredstva mladim ljudima, da se zaživi farma na selu, ali to, eto, nije tako. Znači, mi smo čuli, mislili smo da oni daju novac ili preko profakture, kako god, da mi izgradimo objekat, da dobijemo
matično stado, da krenemo s poslom i posle 2 godine grace perioda da mi to krenemo da vraćamo i tako, i to je stvarno lepo zvučilo i subvencije su dobre i dobar novac, ali realno, eto, to nije to. Šta ste vi po struci? Ja sam veterinarski tehničar, studirala sam poljoprivredni fakultet u Prokuplju i sticajem okolnosti nisam diplomirala, eto taj diplomski mi je ostao, nadam se u skorim roku. Stiglo dete? Da, porodila sam se. Uvećana porodica, Porodila sam se umeđu vremenu, da, i završit ću valjda još malo dok dete odraste, pa planiram i to da završim. Mislim, bit će bolje, ali eto, vidjet ćemo. Vi suprug imate između 20 i 40 godina. Da, ja imam 25, suprug ima 30. Ispunjavate taj osnovni uslov za subvencije? Da, to svakako da, i priča je stvarno bila lepa, mi smo se oduševili i stvarno smo krenuli da skupljamo materijal, šta ćemo, kako ćemo, ali sve to ide, ne znam, treba ni nam računi, sve ono što smo mogli sami, mi moramo da platimo nekog, tako da nam stvarno mnogo izađe i ne možemo, znači, ni do nule da dođemo, a kamoli da budemo u plusu, znači, to nikako. I stvarno, ne znam, voljeli bi da nam neko pomogne, iskreno, jer stvarno mi želimo da radimo i želimo da živimo na selu. Ja sam odrasla sa babom i dedom, moji su mladi bili kada sam se ja rodila, studirali su, tako da sam ja zavoljela selo od malih nogu. Ne znam kako će biti stvarno, malo smo sada i razočarani, eto, tom situacijom. Na televiziji to obećavaju, pričaju, ali stvarno ne znam da li se isplati na selu da se živi pod ovakvim uslovima. Razgovarali smo i sa stručnjacima koji smatraju da je osnovni zadatak i cilj da se pre svega ispoštuje pravilnik o dobrobiti životinja, koji zapravo predviđa način držanja stoke. Zašto je mladim ljudima neophodan i biznis plan? I to, ali i mnoga druga pitanja i nesuglasice i pojedinosti objasnit ćemo u narednoj emisiji. Tada ćemo predstaviti još jednog mladog čoveka koji želi da ostane na selu i bavi se poljoprivredom. Marijinog komšiju Stefana Golubovića, koji ima za to podršku roditelja, a ponajviše dede Miroslava. Visoka poljoprivredna škola strukovnih studija iz Prokuplja raspisuje konkurs za upis studenata školske 2017-2018. Zainteresovani se mogu prijaviti za studijske programe: voćarstvo i vinogradarstvo, ratarstvo i povrtarstvo, zaštita bilja, stočarstvo, prehrambena tehnologija i strukovna veterina. Prijavljivanje kandidata biće obavljeno 26., 27. i 28. juna. Podjastrebačko selo Ljupten u opštini Aleksinac sa 100 kuća je selo dobrih domaćina i poljoprivrednih proizvođača. Kraj je brdovit, nešto teži za biljnu proizvodnju, ali je malo neobrađenih njiva. Od starijih domaćina mladi ljudi uzimaju njive u zakup i proizvode kukuruz, pšenicu i druge kulture. Jedan od njih je Zlatan Jovanović, koji sa ocem Gvozdenom i majkom Slavicom obrađuje 15 hektara zemlje. Ovog proleća zasejao je kukuruz na 6 hektara. Treba će, kaže, za krave, telad i živinu. Dobro, kažete, od kad se bavite, kojom poljoprivrednom proizvodnjom? Pa pre svega stočarstvom, sada smo u zadnje vreme počeli da forsiramo i malo voćarstvo. Prošle godine smo zasadili 50 ari kupinu i 25 ari jagodu. A šta imate u štali? U štali trenutno 8 uznih krava, a ukupno 13 komada. Gdje su li krave visoko mlečne? Da, visoko mlečne su i prosjek je sve preko 25 po kravi, 25 litara po kravi. Kažite mi kuda ide mleko? Mleko ide Milk House. U Nišu? U Nišu, da, u Nišu. Plaćaju li redovno? Redovno, samo što je malo niža cena nego... Koja je cena sada? Trenutno ja mislim da je oko 30-31 dinar. Sa premijom? Bez. Bez premije? Plus premija. Dobro, pa premija 7-8 dinara. Da. Pa to će biti blizu 40, nije ni tako loše, a? Pa. Koliko isporučujete mleka? Pa trenutno negde oko 100 litara dnevno. Dnevno 100 litara. To nam je i neki dnevni prosek. Da. Na godišnjem nivou. Šta sa teladima, junadima? To ne radimo, žensko telo dostavljamo za podmladak i tako u krug. Tako u krug, dobro ste rekli. I kad zatvorite krug,
dokle dođete? Vredi li raditi u stočarstvu? Pa i vredi i ne vredi, samo što je dosta naporno. Zarada nije neka velika. Što se mleka tiče? Što se tiče zapravo stočarstva. Smatrate li da ste, kako se to kaže, svaštar u poljoprivredi? Pa da. Jer je to zapravo i razlog što ne može čovjek da se opredeli za jednu granu. A imate ovde i kombajne, i traktore, i mašine, i ne znam čega se ovde nema u dvorištu. Pa da, i plus pored svega toga radim malo i uslužnu žetvu, uslužnu berbu kukuruza. Tako da se pokrivamo nekako. Koliko vas radite u poljoprivredi? Nas smo 5. Proleće je došlo. Šta sada sledi? Priprema za setvu, setva, kao što vidite. Šta ćete za set? Pšenicu, kukuruz i nešto malo da obnovimo deteline. Koliko kukuruza? Negde oko 6 hektara. To je dobro. A lucerke? Lucerke to imamo, zapravo lucerku i crvenu detelinu imamo negde oko 4 hektara ukupno. Zlatan se bavi i tovom piladi. Kad smo ga posetili, u tovu je imao 500 komada. To mu omogućuje da znatno upotpuni svoj kućni budžet. Bavi se Zlatan i pčelarstvom. Za sada ima 10 košnica, a bit će ih znatno više. Ovde se većina domaćinskih kuća, ističe Zlatan, bavi svaštarstvom, znači ratarstvom, stočarstvom, voćarstvom, jer niko ne sme da se prepusti riziku, jednoj proizvodnji, zbog vremenskih neprilika, tržišta, nestabilnih cena. Tokom vikenda u većem delu zemlje očekuje se prolazni pad temperature vazduha, a preovladavaće oblačno vreme sa češćom pojavom padavina. U pojedinim krajevima mogući su i jači pljuskovi praćeni gradom. Od ponedeljka 19. juna do srede 21. juna prognozira se uglavnom suvo i toplo vreme. Temperatura vazduha u većem delu ovog perioda biće u intervalu od 13 stepeni u jutarnjim satima do maksimalnih 26 stepeni Celzijusa u najtoplijem delu dana. U narednoj emisiji Naša sela o ovogodišnjoj proizvodnji i otkupnoj ceni razgovarat ćemo sa proizvođačima višanja, koji su počeli berbu u nadi da će otkupna cena nadoknaditi znatno manji rod. Hvala na pažnji, uz pozdrav do sledećeg susreta.